mukomeje kumva radio Irondere mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu cyumweru gishize Maître Moise Nyarugabo yatangaje ko hari umugambi wo kumara abatutsi. Umugambi yavuze ko ukorwa n'ingabo za FARDC za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu misozi miremire ya Murenge mu ntara za Fizi, Uvira na Mwenga. Umunyamurenge Manyota Ntarambirwa uri muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika yahamagaye radio Agasaro Kaburaga ashaka kugira icyo avuga ku byavugiwe na Maître Moise Nyarugabo mu kiganiro kigenewe abanyamakuru. Ndamuha ijambo mu kanya, hanyuma ndaza no guha ijambo Maître Moise Nyarugabo nawe agire icyo avuga ku byavugiye muri icyo kiganiro, ariko cyane cyane ku byo avuga ko abanyamurenge bageramiwe bari mu bicwa, kandi ko hari umugambi watangiye kandi ukomeza magingo ya murakaza neza kuri radio Ntarambirwa. Manyota uri umunyamurenge uri muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Texas. Ibyo Nyarugabo yavuze ku mugambi wo kumara abanyamurenge ubitekerezaho iki? Wabyakiriye ute? Bimwe muri byo twarabyemezanyijeho, ariko hari ibindi tutemezanyijeho. Icyo twemezanyijeho ni ukuriya mugambi utegurwa na leta kuri regime ya Perezida Kabila mu mwaka wa 2017. Perezida Kabila niwe wateguye ziriya za mayimayi, niwe wuriye umutwe wa Red Tabara ubwo wari umaze kubona amasomo mu gihugu cy'u Rwanda. Yahise awukingurira imipaka, uraza utangira gukora ibikorwa byo kwisha abanyamurenge no kubatwikira no kubanyaga ibyabo, kandi igisirikare kirebera ndetse na leta ya Kinshasa ituje icecetse. 2017 2018 Perezida Kisekedi yaje kuza asanga uwo mugambi warateguwe. Umugambi rero wateguwe na Perezida Kabila, ariko icyo Perezida Kisekedi atabashije gukora nuko atabashije kubihagarika, n'ubu ngubu bikaba birimo bikomeza mu zindi nzira zitandukanye nizo bakoragamo igihe Kabila yari akiri perezida. Ariko se ibyo ngibyo niho twatandukanyirijeho, niho mutandukanira cyangwa se no muhurira? Niho dutandukanira ko abishinja regime hari ubunyine, kandi byarateguwe na regime yagiye yego ya Perezida Kabila. Hanyuma icyo muhuriraho ni iki? Nuko umugambi wateguwe na leta, ariko kuri regime zitandukanye utegurwa n'iriya regime ya Kabila. Yego. Aho niho hariho ibyo duhurizaho. Yego, uriya mugambi warateguwe, ariko uwawuteguye ni Kabila. Hanyuma mugenzi we Perezida Kisekedi ahageze, kuko yasanze n'ibintu byateguwe igihe kirekire, ntarabasha guhagarika uwo mugambi. Wowe nk'umunyamurenge urareba ukavuga uti hari umugambi wateguwe wo kumara abanyamurenge wateguwe na Kabila, Tshisekedi waramunaniye, ariko Moise Nyarugabo akavuga ati ikigaragara nuko uyu mugambi uriho kandi ukorwa ubu ngubu. Perezida Kabila ntabwo ariho, uriho ni Perezida Tshisekedi, ni ugomba kubazwa ibirimo bibera mu misozi miremire ya Murenge. Ntabwo Perezida Kisekedi ari ubazwa ibibera muri Minembwe, kuko mu Minembwe ubu nyine iri mu maboko ya AFC M23 iriya Kabila arimo. Ntabwo Minembwe ubu nyine kiri mu maboko ya leta. Hashize igihe kirekire kuva mu kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2025 nico gihe umutwe wa AFC M23 wigaruriye agace k'imisozi ya za Minembwe na komine ya Minembwe Centre. Ubu rero biri mu maboko ya AFC M23. Nukuvuga ngo mu hantu AFC M23 yirukankiye kurekipera naho ngaho noneho kugira ngo inoze wa mugambi. Uyu mugambi wo gusenyera abanyamurenge no kubirukana ni umugambi watangiye mu mwaka w'1996 ubwo ingabo z'u Rwanda zageraga mu Minembwe zisaba abanyamurenge kuko bahava bakaja mu Rwanda ngo intambara irakomeye. Abanyamurenge babakaniye barababwira ngo bafite inzira igihumbi zo kubasenyera bakava muri iriya misozi
bakarira mu Rwanda. Urumva niyo Red Tabara yafatikanyije nabo bamayimayi gusenyera abanyamurenge, yatereningiwe mu Rwanda hanyuma yakirwa na Perezida Kabila. Ariko se nizo mayimayi zatangiye mbere zikora ibikorwa byo kwisha abanyamurenge babotsa hariya muri iriya mishasha ya za Baraka. Numvishije muri declaration ya Honorable Moise Nyarugabo avuga kuko byahiciye umumajoro bita Kaminzobe hariya mu Rweba. Ahubwo ntangaza ukuntu yavuze Kaminzobe wenyine, ntiyavuga umugabo bita Kitandu, ntiyavuga umugabo bita Kapiteni, ntiyavuga umugabo bita Gifota, ntiyavuga umugabo bita Ngeremo, ntiyavuga umugabo bita Musore, ntiyavuga umugore bita Nyabisege. Bokereje hafi yaho bokereje Kaminzobe, ariko bungira ngo yabiretse kubera kuko byakozwe na regime ya Kabila. None se ubu ngubu ibirimo bibera mu misozi miremire ya Murenge, wowe usanga bikorwa nande? Ibirimo bibera hariya mu misozi ya Minembwe nta tandukaniro n'ibyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2002, igihe ingabo z'u Rwanda zarengaga hariya mu misozi. Nanone ni nk'uwo mugambi zari zifite zisa n'uyu nguyu zakozwe ejo bundi, zirukankira kuja gufata Minembwe zitarafata ahandi hose. Objectif yo kugira ngo bafate Minembwe kwari kugira ngo barekipere bari abaturage. Icyo bashaka kubakoresha ngira ngo ni wa mugambi wabo wo muri 1996 bashaka gukomeza, ariko bawufatikanyijemo na Perezida ucuye igihe Joseph Kabila. Ariko nta ngabo z'u Rwanda ziri mu Minembwe hari AFC na M23. Tubuze gutyo tuba twirengagije amaraporo ya Nations Unies, twirengagije n'amasezerano aherutse kubera hano Washington DC ashaka gukemura intambara iri hagati ya Kongo n'u Rwanda. Tuba twirengagije kuko Perezida Kagame ari we wagiye gutangira imishikirano i Doha. Nta AFC M23 nta n'u Rwanda, ahubwo AFC M23 bafasha u Rwanda mu guhungabanya umutekano wa Kongo. Mu yandi magambo, kuko urebye amasezerano arimwe abera Washington DC n'amasezerano ashingiye gukemura ikibazo cy'intambara igize imyaka 30 hariya muri Kongo. Wango n'ugwera AFDL, RCD, CNDP, M23 ya mbere, M23 ya kabiri. Ibyo byose biri mu maboko bitandukanye ya AFC, M23 n'u Rwanda na regime ihari ya Kigali. Sinzi ko byoroshye. Bwana Ntarambirwa Manyota, iyo misozi miremire ya Murenge urayizi, ako karere urakazi. Nashimishwe n'ukuntu mu kanya wavuze abantu nabo bagiriwe nabi, biciwe aho Kaminzobe yiciwe. None se ubu ngubu ndimo ndareba ibyo Nyarugabo yavuze, ndagerageza kubyibuka. Iyo misozi nka Kange, Gasha, Kigarama, Nduhura, Gashama na Nyakabongoko ndetse na Cyahemba, iyo Bijogwe na Kamidoki na Kitoga na Gitembe na Nyundo, aho hose hari ingabo z'u Rwanda. Nakubwiye kuko jewe ndi umwe mu baye abasirikare muri 1996 kugeza muri 2005. Nukuvuga ngo intambara ya AFDL n'intambara ya RCD. AFDL abantu bose bazi kuko yari intambara y'abanyekongo bashaka gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Mobutu, ariko ico ni kinyoma. Intambara yateguriwe mu Rwanda n'abaje bayoboye urwo rugamba barurwanye. Wari operation commander wari uyoboye urugamba ni James Kabarebe, ni umunyarwanda. Wayoboye operation Sud kuva Uvira agahuruka za Rubumbashi ni Lieutenant Colonel Murokore Eric, yari yariyise Master. Uwayoboye urugamba kuva hariya muri Nord Kivu ukageza za Kisangani ni General Mubaraka. Ico gihe yari akiri majoro yungirirwe n'uwitwa Mugunga. Wakomezanyije wavuye muri Est yerekeza West anyura za Kindu ni Alexis Kagame. Ngaho umusirikare w'umunyekongo wari muri abo ngabo. Ndakubwiye ko umusirikare w'umunyekongo wari mu yari wose mugihe hariho ama brigade. RCD umuntu wari uyoboye urugamba muri Kasayi n'umugabo bita Rutaha yarakiri majoro. Abanyekongo bari bahari, bari munsi yiwe. Zakabaru nuko niko byari bimeze, za Pepa niko byari bimeze, baruvusha nibo bari za Kisangani.
ayo ni amateka. Ariko se wowe wari umusirikare, uragira uti nari umusirikare nararwanye, ukambwira aho zambikanye n'abayoboye urugamba. Ariko se we nk'umunyamurenge wakoze iki kugira ngo urengere ababyeyi bawe, abavandimwe bawe, umuryango wawe w'abanyamurenge? Ibyo turimo dukora ni ibingibi twamagana leta y'u Rwanda kuza muri Kongo yitwikiriye izina ry'abanyamurenge. None se u Rwanda ruhuriye he na Nyarugabo? Urabona kuri ibyo Nyarugabo yavugiye mu kiganiro mbwirwaruhame, mu kiganiro kigenewe abanyamakuru, ndetse akanabyandika. Mu kanya naguhaye imisozi, naguhaye za Nduhura, nguha na za Nyundo. Ndakubaza nti haba Igitoga, haba Icyahemba, ahari ingabo z'u Rwanda ni hehe? Ntaho zitari. n'ubu nyine ishobora kuguhereza video y'umusirikare wo mu Rwanda wafatiwe aho muri iyo misozi umaze kuvuga. Erega bari bafite ukuntu ingabo z'u Rwanda zageragezaga guhisha ibimenyetso ngo ntizigaragare kuko ziri muri Kongo, ariko aho hari kera n'abanyekongo benshi bari bumva bagomba gufatikanya nazo bakazihishira. Ariko uyu munsi siko bikimeze. Ntabwo abanyekongo rero bo majorite bemera gushigikira ingabo z'u Rwanda ngo bazihishire. Nabonye ejo bundi igihe bababazaga ngo ko bishe abantu muri Nord Kivu, baravuga ngo nibatange ibimenyetso. Na ambasaderi w'u Rwanda muri Nations Unies nawe nubishira avuga icyo kintu. Hari ukuntu babikora ingabo z'u Rwanda zigahisha ibimenyetso nk'ibyo zakoze muri za Kisangani, igihe Human Rights Watch yajeje gukora investigation basaba ko leta ya Kinshasa ihagarikaho gatoya, bayevakiwa ya mirambo, baza kubahamagara ngo nibaza uko bayikuyeho. Icyo tuvuga uno munsi nuko ingabo z'u Rwanda amahanga yose arabizi kuko bahari, natwe abanyekongo turabizi ko bahari. Nta n'igisirikare cya M23 gihari gishobora kuba cofata biriya bice byose biri hariya. Ariko ntarambirwa icyo turiho, singuce mu ijambo, icyo turiho tuvuga tuganira ni umugambi wo kumara abanyamurenge uvugwa na Honorable Nyarugabo mu nyandiko wasomye mu kiganiro kigenewe abanyamakuru yavuze. Turimo turareba ukuntu abanyamurenge bageramiwe. Wowe ukanjyana ku Rwanda, nyamara u Rwanda ntaho mbona mu murenge aho urimo rwica abanyamurenge. Wowe ukanjyana muri 2002 na 2006. Reka tuvuga abanyamurenge ubu ngubu bakumva, abari mu Bijombo uyu munsi baricwa nande? Baricwa n'u Rwanda, baricwa na FC na AFC na M23, baricwa na FARDC. Wowe kuri umunyamurenge na bene wanyu barakumva, bazatubera abagabo. Wowe ninde ubica kubera ko wemera yuko bari mu bicwa? Wavuze yuko icyo ngicyo cyo mu gihuriyeho na Nyarugabo. Baricwa nande? Icyo nkubwira, abanyamurenge barishwa n'umugambi wa leta y'u Rwanda ya 1996. Uyu munsi ikibazo gihari ni kihe? Uyu munsi ikibazo gihari ni intambara AFC M23 irimo irwanira mu baturage b'abanyamurenge. Ariko iyo AFC M23 iyo tuyivuze twebwe tuba tuzi kuko AFC M23 ni izina ry'abakongomani, ariko bayikoreramo akaba ari ingabo z'u Rwanda RDF. Niyo mpamvu kugira ngo uze kubitandukanya ntabwo biri buze kutworohera kuko dutandukanya AFC M23. Ni nk'ukuntu wakwibaza ngo ese uno munsi ni gute ingabo AFC M23 y'abakongomani barimo barwana n'abandi banyekongo, ariko seselefe yo guhagarika intambara ikaje gusinya Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi idoha. Ibyo guhagarika intambara iri muri Kongo, Nduhungirehe na Kayikwamba bakaje gusinya muri Washington DC. Ubashije kuntandukanyiriza uko ibyo bintu byotandukana, niho nanje wenda nobona umuco wo kubwira ngo simvuga kuko ingabo z'u Rwanda arizo zirimo ziteza umutekano mukeya ariya muri karakarere. Ariko icyo nkubwiye, AFC M23 nagakoti RDF yiyambika kugira ngo ihungabanye umutekano hari. Kandi nkubwira ko ico gikorwa cyo kwica abanyamurenge cyateguwe, gitegurirwa mu Rwanda. Bategura umutwe wari wakubise kudeta mu gihugu cy'u Burundi witwa Red Tabara, wahawe amasomo na Moise Nyarugabo, barabizi,
guhabwa amasomo mu Rwanda, uraza leta ya Kabila irawakira, irawestara, batangira ibikorwa byo kwica abanyamurenge. None niba Moise Nyarugabo ibyo uvuga abizi, niba iyo Red Tabara yarambutse ikajya muri Kongo, haraho niba nibuka neza, haraho Moise Nyarugabo avuga yuko, ndimo ndagerageza kwibuka neza ibintu yavuze, yaravuze ati ndibutsa yuko abo bantu bari Tabara b'Abarundi bari bafatanyije na Mayimayi Wazalendo, arimo bantu ba mbere batangije gahunda yo kwica abanyamurenge, kandi bakaba ari bo bagomba kubibazwa. Ibi ngibi mubihuriyeho nawe urabyemera? Nibyo navuze twahuriyeho, nibo batangiye, kandi batangiye kuri regime ya Kabila. Ndibuka icyo gihe Nyarugabo yari n'umutegetsi ukomeye, yari raportere wa Sena icyo gihe. Red Tabara yambutse ku manywa y'ihangu, yugururiwe na FRDC, barayirekura, irazamuka irengaho za Gitoga, za Marungu, hehe, irashika, ntiyanashika ngo yicare, yahise itangira igikorwa cyari cyayizanye, yari yatereningiwe mu Rwanda. Nicyo gihe yasenye indondo yose irayimara, iza gufatira na za Munda na za Minembwe. Abo bamayimayi tuvuga bafatikanyije nabo bagendaga bakaja gufata amahugurwa mu gihugu cy'u Rwanda, bakagaruka bakaja harya. Uyu munsi rero yaraje ifata AFCM 23, ifata abaturage b'abanyamurenge, taje ifata ku gace barimo abaturage ntibafite imbaraga zo kuyirwanya. Ubu rero nimwo barimo barwanira n'igisirikare cya leta muri abo baturage. None wowe uri umunyamurenge, witwa Ntarambirwa Manyota. Moise Nyarugabo nawe ni umunyamurenge, wowe nawe usanga ari iki mwakora? Mu magambo make cyane mbere uko turangiza, ni iki mwakorera hamwe kugira ngo mufatanye kubungabunga umutekano w'abanyamurenge, w'umuryango wanyu w'abanyamurenge, mutitana ba mwana kandi mudategereje yuko hari undi waza kubibakorera? Bazabaca umugani bakavuga ngo ako hanze kaza imvura ihise. Ijambo rya mbere ni uko tugomba kubanza kwitandukanya n'igihugu cy'ikinyamahanga cy'u Rwanda. Irya kabiri ni ukwitandukanya n'uyu Kabila wateguye uyu mugambi uteguranye n'iki gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma tugafatikanya imbaraga na leta yacu ihari ubu nyine regime ya Perezida Kisekedi, kugira ngo dushakishe umutekano w'abaturage b'abanyamurenge ndetse n'abandi baturage bose mu karere. Ntarambirwa Manyota, uri umunyamurenge utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Texas. Ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye radio Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane. Vous écoutez Agasaro Kaburaga. Honorable Moise Nyarugabo, mu kiganiro wagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere, wavuze ko hari umugambi wo gutsemba ubwoko bw'abanyamurenge mu misozi miremire ya Murenge. Ibimenyetso ufite ni ibihe? Ibimenyetso mfite kuri uwo mugambi mubisha nuko ingabo za leta ya Kongo zari zisanzwe mu misozi nyinshi, ariko wongeyeho izindi, bakuye izindi mu bibaya, Ibaraka, Ifizi, Uvira, bazizamura mu misozi ya Rurambo n'iya Bijombo ndetse n'iya Minembwe. Abamayimayi, Abazalendo, ingabo zabo bari kuzikura kuva ku Ruvungi n'ahandi, nabo bababwira ngo bazamuke baje za Kageregere n'ahandi kuja kurwana mu misozi miremire. Icya gatatu ni ingabo z'Abarundi zari zisanzweyo zitari nke, ariko ubu bohereje ingabo nyinshi zirenga bataro 12. Hari abasirikare b'Abarundi muri ya misozi barenga 10,000. Icya kane ni drone zahoraga zikora zivuye Igisangani, ubu bashinze ibindi birindiro bya drone cyangwa se centre za operation za drone i Bujumbura mu Burundi, kandi niyo mpamvu zirirwa mu misozi zikarara buri munsi waremwe n'Imana. N'uyu munsi zagezeyo, n'ejo zagezeyo, ariko Maître Moise zirirwayo zitara amakuru n'amaimage ndizirase, ubundi zikagenda zikarasa.
ibyo bimenyetso bine nibigaragara aho bahanganye n'abasore bacu ngaho yitwa mu Rugezi, ahitwa kuri point zero, abaturuka mu Gipupu, haba harimo abasirikare ba Kongo, haba harimo abazalendo, haba harimo n'abasirikare b'abarundi. Izo drone rero ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko hari intambara yeruye bashaka rero batangije muri ya misozi iwacu. Ariko Maître Moise Nyarugabo, kuvuga yuko muri iyo misozi miremire ya Murenge, za Uvira, za Fizi, za Mwenga hari abarundi babihumbi 5 cyangwa ibihumbi 10, si ubwa mbere tubimenye kandi ntibigeze bahisha ko bahari, ariko cyane cyane abanyamurenge ubwabo bivugira ko abarundi bahari batazanywe no kubica, ahubwo bahari baje kubarinda abavugwa nka Red Tabara. Nawe ubwawe uvuga ko Red Tabara yigeze kwica abanyamurenge. Icyambere umunyamurenge uvuga ngo abarundi baje kurinda abanyamurenge, sinzi aho babikuye, kuko sinzi ko aribyo byabazanye. Njye amakuru mfite nuko bavuga ko baje bashaka Red Tabara abanzi babo. Ariko hamwe n'ibyo, icyo mvuga cyambere nuko nta Red Tabara nimwe iba mu muhana w'abanyamurenge. Nta muhana w'abanyamurenge numwe bashobora kuvuga ngo harimo Red Tabara kugeza uyu munsi, kandi n'abarundi barabizi. Nta n'umunsi numwe baratubwira ngo mu muhana wanyu runaka harimo abanzi bacu. Nta munsi numwe barabitubwira kuko ari aho bari mu mashyamba y'Imwenga, abarundi barahazi. Ijambo rya kabiri, Red Tabara ntabwo bigeze baza ngo bakorane n'abana bacu. Red Tabara igihe bageze muri ya misozi bifatikanyije n'abamayimayi baradusenyera, twarwanye nabo. Mu bantu bacu bapfuye harabishwe na Red Tabara n'abishwe n'abamayimayi bakorana. Imihana yacu yasenywe bayisenye bari kumwe. Ikidasobanutse ni ukuntu umunsi leta y'u Burundi yageze muri ya misozi yahise yifatanya n'ababandi bari yifatanyije na Red Tabara bakoranaga nayo. Nimba kwarukira ngo bakureho imbaraga ndabyumva, ariko ntibomara ngo ari twebwe bagira abanzi babo, kandi twe bari gushaka muri Red Tabara, kandi twe tuyibitse kandi baziyiri. Icyanyuma rero uvuga ngo abarundi baje kurinda abanyamurenge, amakuru nje mfite nuko abarundi bamaze kurwanya abana bacu kenshi. N'ubu mu Rugezi barahari, kuri point zero hari batanyo zabo, mu Marimba hari batanyo zabo. Mu Marimba baharwaniye n'abana bacu umunsi urarenga, abarundi bavugana mu Kirundi. Abo rero n'abandi bari hamwe n'abamayimayi yepfo mu Masango. Abo rero n'andi makuru nje ntarumva ntazi. None se ariko nanje nkomeje kuvuga ko ibyo babitangiye vuba. Indi minsi ya mbere babaga muri ya misozi ntacyo badutwara, ariko hashize iminsi mitari mike bivanze hamwe na leta, ariko n'icyo gihe batahagiraga icyo badutwara, bahaga imbunda abamayimayi. Bariya bayakutumba n'abandi bose baturasishaga imbunda bahawe na leta y'u Burundi. Ibyo tubiziranyeho, kuko aho bazitangaga ibaraka, izagendaga mu mabato, izagendaga mu mamodoka, twarabimenyaga kandi abazi baba bakabitubwira n'umubare wazo nuko zingana nuko zikomeye. Ubwo rero ntacyo bakoraga, ariko bakoreshaga abazalendo. Noneho ubu ngubu barivanze kuri front line zose bari kumwe. Ariko se niba wemera yuko abarundi batigeze bahutaza abanyamurenge, nubwo uvuga ngo babitangiye ubu, ariko bamwe mu banyamurenge bakavuga yuko ahubwo batagira abarundi baba barashize, muzahurira hehe? Hari ndetse n'umunyamurenge umwe witwa Ntarambirwa Manyota aravuga ko iyi Red Tabara byo mu bihuriraho, avuga ko iyi Red Tabara ije kumara abanyamurenge. None se uwaje aje kurwanya Red Tabara ntiyaje aje gutabara abanyamurenge? Ndavuga nk'uko Ntarambirwa bivuga. Kurwanya Red Tabara yahaye intwaro abanzi b'abanyamurenge.
none se uje kurwanya Red Tabara agaheza imbunda machine gun na 12 bakazihaya kutumba ubwo abayifuriza ikiza abanyamurenge bari abazalendo boss bari baraka bari Fizi imbunda bakoresha intwaro zikomeye bakoresha nibo bazibahaye no mu gihe bari batarafata intwaro ngo bazihindure baturase ariko bari barazihaye abaturase kandi ibyo ntibashobora kubihakana tubifitiye ibyemezo tubifitiye n'ibimenyetso kandi barabizi ko tubizi. Unganira na Ntarambirwa Manyota ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umunyamurenge, ugomba no kuba umuzi. We avuga yuko Red Tabara iri muri Murenge kandi ko ifatanije na AFC na M23 ndetse akongeraho n'u Rwanda. Nibwo bwose ndamubajije aho yabonye ingabo z'u Rwanda akansobanurira ibintu byinshi ariko nta domeho ngo anyereke neza aho izo ngabo z'u Rwanda ziri. Wowe Manyota kumuzi ko mwembi muri abanyamurenge, hari ibyo muhuriraho birumvikana ibyo bya Red Tabara, ariko se niki mudahuriraho cyerekeranye n'ibyo avuga kirebana n'ingabo ziri muri Murenge kandi zituma abanyamurenge bakomeje kwicwa? Veniste, ikintu nakubwira ndemeza neza ko hari abanyamurenge bacanganyikiwe kandi ibyo mbihagazeho. Hari abanyamurenge n'ubu bavuga ko Tshisekedi ari umwami ntacyo adutwaye, ko abazalendo ari ba patriote, ari ingabo z'igihugu, ko abanyamurenge nta kibazo bafite, ko nta na genocide bariho, nta ntambara bariho, ku bibazo byose byatewe n'u Rwanda. Abo barahari nabo ngabo uvuze n'abandi bavuga bene ibyo, ndumva ntabatindaho pe, kuko umuntu uvuga ngo ikintu cyose kiri muri Kongo n'u Rwanda. Hari n'abavuze uyu munsi ngo abazalendo banze ko bashyingura umukoloneli w'umunyamurenge wapfuye muri afite y'indege, bagiye kumuhamba Uvira. Abazalendo baranga ngo bamuhamba hariya ngo ni umunyarwanda bamuhambe mu Rwanda. Hari abanyamurenge bavuze ngo n'u Rwanda rwagumuye abazalendo. Uyu munsi batumye General Gasita Uvira, abazalendo banze n'ubu ziri mu mahembe ngo ntibashaka ko hakorera, ngo basubiye i Bujumbura ntibamushaka n'umunyarwanda. Ubwo nabwo baravuga ngo n'u Rwanda rwagumuye abazalendo. Ubwo se urumva ibyo twabitindaho koko? Ikindi bakavunga ibibazo ngo ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Aho daboro bibaye ukuri, kubera iki bumva ko ari ikibazo cy'ingabo z'u Rwanda za muri Kongo ariko bakumva ko izo Burundi 10,000 ziri mu mihana yabo? Bariya bose imihana yabo irimo ingabo z'abarundi, bakumva ko nta kibazo ntacyo bibatwaye bose abanyamahanga. Ariko ingabo z'u Burundi babaye abagabo bavuga bati ingabo zose z'amahanga nizituvire mu gihugu. Ariko Maître Moise Nyarugabo, wibuke yuko ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo ni kimwe n'iz'u Buganda ziri muri Kongo, ni ingabo zahageze zatumiwe na leta ya Kongo. Babyumvikanye ingabo zatumiwe na leta iri kutwica kitwo zikomera amashyi. Ingabo zatumiwe na leta iri kutumaraho, iri kudutsemba, kitwo zikomera amashyi, kuko zatumiwe n'iyo leta ziba ziri muri uwo mugambi. Mu gihe zigiye mu mugambi wo kutwica kitwo zikomera amashyi. Iyo leta niyo iri kutwica, iyo leta niyo yatumariye abantu. Kandi na bene wacu bayikorera, bayipfukamira, bayishima. Ibiri kubera Uvira byari kubabera isomo. Mu gihe Colonel Patrick Ngabonziza apfa bakanga kumushyingura, bakarwana bakarasana iminsi 3 akaja gushyingurwa mu ibanga, byari kubatuma batekereza. Mu gihe umugenerali leta yohereje induru zavuze n'ubu ntari gukora ngo ni umunyarwanda, byari kubaheza isomo. Iyo leta yananiwe kubitunganya. Iyo leta niyo bahe bavuga ngo yatumiye ngo izindi ngabo ngo zize gukorana n'abazalendo bashaka ko tuva mu gihugu ngo si igihugu cyacu. None se umuntu wese uzokorana n'iyo leta agakorana n'abari abazalendo abanzi bashaka kuturimbura, azaba agiye muri uwo mugambi, ubundi ntitwamutegera amajosi ngo yateme.
none se Maître Moise Nyarugabo, abanyamurenge muzabungabunga mute umutekano wanyu mu gihe muvuga ibintu bitandukanye? Uragira uti hari umugambi mubisha ugamije kurimbura abanyamurenge, kandi umugambi waratangiye urashyirwa mu bikorwa mu misozi ya Murenge, ukavuga Uvira, ukavuga Fizi, ukavuga na Mwenga. Abandi bakaza bavuga yuko, ndavuga cyane cyane nk'uyu Ntarambirwa Manyota, akavuga yuko ibyo by'ubwicanyi bwibasira abanyamurenge ko nta bihari, ko ahubwo ari AFC M23 n'u Rwanda ko ari bo babikora. Igihe abanyamurenge ubwanyu mutumvikana, muzahurirayo kugira ngo mubungabunge umutekano wanyu nyirizina? Veniste, ababurana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Ikibikwereka nuko abo bavuga ibyo ubabaze niba imihana yabituwe, nimba imihana yabitarasenyutse n'uwayisenye, ubabaze ababyeyi babo aho bari, ubabaze aho bavukana aho bari, ubabaze nimba inka zawe zikiri mu biraro. Aha ababisenye nabo ngabo turi kuvuga, niyo leta ya Kongo n'abazalendo n'ababafasha. Icya kabiri, n'uyu munsi nabo aho bari, abari Kinshasa hari amakomine badashobora kugeramo kuko babita ko ari abanyarwanda. Niyo mpamvu ndetse na leta y'u Burundi komeje kuyinginga ngo ureke kujya muri iyo ideologie ya segregation y'amoko y'amarasi. Iyo Kongo irimo, leta ya Kongo irimo, ivuga ko tutari abakongomani, bashaka kutwirukana mu gihugu ngo turi abanyarwanda kubera uko dusa, kubera uko twaremwe. Bareke kujya muri ibyo bintu, babivemo. Bo abantu baturiye aka karere, iyo ni ideologie batagombye gushyigikira no gukorera. So abo vuze ngo tuzahurira he, munsi bazumva ko bazemera kuva ibuzimu bakajya ibuntu, tuzahura. Ikindi, nibakomeza iyo, tuzakomeza twirwaneho. N'ubundi tumaze imyaka 7 ubu hafi 8 tutabeshejweho n'imbabazi zabo, tutabeshejweho n'ineza yabo, tubeshejweho no kwirwanaho. Tuzakomeza twirwaneho, niba tunesha bazatumara, nitubanesha bazatsindanwa n'abanzi bose. Nk'abaturage batuye mu Mikenke, abatuye Biraro, abatuye Mukoko, abatuye Puenzero, bakumva muri kano kanya ikiganiro kiragana ku musozo, abakumva wabahumuriza ute, ariko ushyira hamwe n'ibyavuzwe na Ntarambirwa Manyota, nawe w'umunyamurenge, uvugira n'abandi banyamurenge batekereza nkawe, badatekereza nkawe, ariko mwebwe nongere mbisubiremo nk'abanyamurenge, ni iki mwahurizaho kugira ngo mudashira? Ni ukwirwanaho, nta kindi. Kuzageza habaye leta yumva ko tugomba kugira amadura nk'ay'abandi, tugomba kubaho tukabana n'abandi bakongomani bose. Twe nta mukongomani twanga wundi, ntawe dushaka gufata ibye, ntawe dushaka kwirukana mu gihugu, ntawe dushaka gufata ubutaka bwe. Natwe turasaba ko hazaba leta izaduha uburenganzira bw'abenegihugu nk'abandi bose. Mu gihugu iyo leta itaraboneka, ni ukwirwanaho. Abaturage mukomere, abandi bose muhaguruke, twirwaneho kugira ngo tubeho. Honorable Moise Nyarugabo, umunyamategeko, ukaba wageze kuba senateur mu nteko nshinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu hayi radio. Murakoze cyane.